Bishop Rubaramera najangwa abantu bakoratira ubuhabuzi bwe by'abamagara okurwanisa Ebola buri kimwe ncija kworoba. Yagambe bo byabaye bembire misa yo kwijuka kiro cy'abajurizi aha ya Kereziya ya Rushoroza Cathedral omuri Kabare district. Nyenda kuzira n'abazira ushwari turi kuzana ngo awindwara ya Ebola. Itindwara nini kandi ne kwatakubi nabwete pende standard procedures for the hostel yari tagisanija kubegesa ongatumanye kuturatwaza bagira ntinari tazo mu pese nandi mu pese no kakumali gukora muri nawe bagira ngo bakushikere bakabona konkati baramu tibarebire masiko nico twawirana no cyo mu kitare cy'itagisana rukundo ya ruhanga obani kubona obani ishara obani binyangararo omuryejo byona ni manyamu byo musinguzi omuri Kristu. Ahari Christ the King Parish ya Kabare misa yabemberwa Dean Cyril Arthur ayebazwe kandi yashaba bikiriza okugumisiriza okurabanitsibwamu okubarukurabamu. Obusasi bwona obuli kurabamo bugambire Mukama kandi obwesije okwenyine mwe mushanju n'abajulizi ba Uganda bakozire aza bakatunga ekitinwa omukama ogwo mwiguru. Iwe mu Kristu we olyaha, iwe muntu we olyaha, oli kugumisiriza okashaba kandi okagira amasiko omuli Mukama olina omugisha. Turabe ekiteganisibwa omusengi ku mirimo yitu no mu bindi byona kwenka abwe babaza ruhanga nabwa rukundo ye ubusenguzi ibwija ukuba ubwanje hamwe na n'ubwawe. Mugandi geciro cy'abajurizi omureberezi w'obureberezi bwa Kigezi Gad Akanjuna yashoborera amakuru geciro cy'abajurizi. Aba basigazi bakatorana kugira ngo kibari kuza kwehakana Yesu, kibari kuza kwehakana ikintu ngece kibabere babwire babigamba omumisho bwa kabaka mwanga. Umwe nangwa ni nyebuza erigenda nibangahe aburu kutunga ekigambe eco yehakane okire nari kigumemu ofke nibangahe. Yahanangiriza abakristayo okora tereberagire bitirweho okwerinda endwara ya Ebola. Eco nicoreka ngwe ndwara eji ya Ebola neita kandi umwebembezi wihanga agumana atwera kugira ngo arinda amagara geito abukuba nago n'ubujunanizi bwabwe. Ngwenu nimpiga imwe bampurira n'abandeba abari kwigura amakanisa muri kazara mwe muteho ebyo kunabo mu ngaro ngo kweskopiz turagira. Ahabo mwakogu okwijwe kiro cy'abajurizi ba Uganda kwabo kwa mutano ahabo kubarukwaho kwendwara ya Ebola. Gashakwa Nelson ahimswe.